ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошен, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд ай 50,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 8 сотиқ заминай, як дар хона, об, свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 50,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, наздики дарвозаи Кӯлоб, 8 сотиқ заминай, 5 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. ремонти хонаҳо миёна. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. нархаш 200,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, 11 сотиқ заминай, 2 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. гирдаш маҳкам аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 135,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алешиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Дӯстӣ, 8 сотиқ заминай, 3 дар хона бо калидоруш, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархаш 176,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 6 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хона дар наздики мактаб, магазин. нархаш 150,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алешиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, тарафи Ипразем, духонага квартира дар 8-ум ошона қарор дорад. 54 квадрати метр. ремонти хонаҳо замонавӣ, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро бо ҳама чизи чораш
فروخته می شود. نرخش 320,000 سومانه باردارو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند 12 میکرورایون. دو خانگاه کوارتیره در یکم آشانه قرار دارد. 63 کвадрат متر نوسترویکا است. خانه ها با ремонт زمانوی تامین است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. همه خانه ها یور ремонт. خانه در نزدیکی مکتب، مغازین روی کلون. نرخش 370,000 سومانه باردارو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر توسنزاده 3 میکرورایون. یک خانگاه کوارتیره در 3 آشانه قرار دارد. 54 کвадрат متر. ремонт خانه زمانوی، یور ремонт. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. خانه را سراچ فروخته می شود. در نزدیکی مکتب صادق روی کلون. نرخش 208,000 سومانه باردارو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه محله زرافشان. دو خانگاه کوارتیره در 8 آشانه قرار دارد. 48 کвадрат متر نوسترویکا است. خانه ها با ремонт زمانوی تامین است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. همه خانه ها یور ремонт. دام 11 آشانگاه لیفت دارد. در نزدیکی مکتب صادق روی کلون. نرخش 347,000 سومانه باردارو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر بختر قرغنتپه. دو خانگاه کوارتیره در 6 آشانه قرار دارد. 50 کвадрат متر نوسترویکا است. خانه ها без ремонт коробка است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. خانه را سراچ فروخته می شود. نرخش 175,000 سومانه باردارو با ارزان هم می شود. وریانت الیشی هم هست باردارو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه رایون فردوسی پایان بازار کاروان. دو خانگاه کوارتیره در 13 آشانه قرار دارد. 72 کвадрат متر نوسترویکا است. خانه ها без ремонт коробка است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون. نرخش 275,000 سومانه باردارو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه رایون شامانسور 3 سوتیق زمینای خانه دو شانگاه 5 در خانه آب و سویتش هست. حجتش 100% است. کوخنی بانیا حجت خانه هم دارد. گردش محکم است. ремонт خانه ها زمانوی. همه خانه ها یور ремонт. نرخش 850,000 سومانه باردارو با ارزان هم می شود.
варианти алиши ҳам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошен. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстон, то видеоҳои оянда.